kladionica, manipulacija. Argumente, ja ne znam što je njega pukao compleks ovoliko, nikoga ne pojeo, niko, a on, brate, mora nekako, znaš, sami ugasili kanal, sad misli da je opet aktuelno mene prozivati, buraz. Jebi ga, dečko je izbacio klip za mene, onaj kad je bila situacija sa Milenom, znaš, izbacio je klip i to mu je, brate, najgledaniji klip u posljednjih godinu dana na njegovom kanalu. Najgledaniji klip u godinu dana. I okej, buraz, evo, ja sad odgovaram na ovo, on može da izbaci klip, ponovo će imati najgledaniji klip. Respekt, buraz, farmuje preglede na aktualnim temama. Ja sam sad u hajpu, nikad većem, zbog vlogmasa, zbog svega, zbog pesme. On hoće se nakači na to, da iskoristi za klip, da nafarmuje još malo pregleda. Zato što, brate, obrađuje aktualne teme. Što je potpuno fair. Neka, brate, snima. Ali ovakve stvari da priča, brate, jadno. Baš onako glasno mu je krivo što, brate, je vlogmas ubio i što Momčadija i on zajedno sve, sav taj kontent ne može da prismrdi brojkama koje je vlogmas napravio. Okej, Momčadija 1.000.000 pregleda. Super. Ali ja stojim u svaki